GH and when you go so I will share Mubia Ba Nana Ama Owusua Enye na Ebreno Ewe Edu said the Enenam Ghana Yen Firm Monument to just send a wow so obet me enya bi ewomu na ene de woko Asante Maimwa a police for Muda Menshia Divisional Command Woma Yade Oma Bomu Modempa Ache suspect from Yenua Woma Bomutim Pose Wumbedi Ewo na suspect e de Mavis Brimpo, I waited 27 years. Abaiwa, Wawari, no worry, our Nukron and the Etia, or any what a mammy and Sanity, Eddie David Gatto, 52. Now, the boyfriend saw police for action, Eddie Patrick Asari, also 50 years. Now, the entire police for action, one no Mavis Brimpo, and Patrick Asari, actually say, 1 year and Penafat, as one more tramping more ding. To see and one production, maybe I do know, woman who say, a year about Mavis Bepon on the Nukun Etiasia, a month to me end to the end you draw Emma and swinging tea, a Brenna Basse, a year Nukun, woman in the Efio, and no enema, a year Patrick Asari, Mavis, the boyfriend, no, a contacting the friend of contract killers, ni be sent a bay or with me Eddie Jumano, Eddie Amano, na. All contacted contract killers even on the numbers are all dialing a police fire a da a Yemenshire Divisional Police Command no the police power penny power that way ACP Kwekubwa and ever to just say one no and a corner every single so as I say a Patrick Asari number now war dialing no mixie numbers no or mixing numbers no my ever thought one no ACP Kwekubwa ne number so until what friend on now. Who said that maybe and seminal Erica calling Comona one in the age no a yak or bonimu a bonnet and wabon team possible percent won't do obi and until what the fed the phenom a police commander Kweku Boy what the fed the fair a year Patrick Asari a walk modium a chenesa ampa send no so say contract no a no cresta and into bet me Eddie Jumano Eddie Amano and until what the fed the fenene comono was or chemo said the best 3 good weeks. Now 3 weeks ni muno ena ohun se bebia enkomo no Erica kono ebeye se ne nsa ebeka eye Patrick Asari no wetimi achina to because ne wabone tum po se wo beudi eye Mavis ni kunu David Gatto no bone obedi no wu pa na nti wona ne bon komo no kra na sika wode to so say 100,000 Ghana cedis a wode to eye David Gatto Tito says what me kuni mana wo betwia ne ka saa sika no said obeya ono so ebetimi nya na asundua na se ne found etimi enya bibia ewo edwuma na obedi ama na echi na eno na police commander no hu say commander be edun de hu be hia still wo be hu Patrick Asari no face to face na betimi aso ne mu ede akoto police for akache nte no eno koso defe ne ma wo mo nim die ewo investigations mu no bo mo ne papa na ekasa chese wo mo ye contract killers a sehwi eno wo mo juma ewo entebe ya hu be hia say Patrick Asari ne boy ne girlfriend Mavis Beppo a wo mo te pamin a ben kwa ben ewo Eastern Region wo meba sehwi ewo Kumasi Ashanti Region so betumi abehu wo mo a mo tutu se mo ye contract killers no metimi di juma no ashomonsa no mo so etimi akobebi a Papa David Gatto eteno no wo mutimi akodu newu na enum na police for nyansafo wo mutimi yes ma Patrick Asari etimi free Eastern Region ebepie mu Asante Region ebedu police for no enim na ohonoma ene wo musa eka na wo mo che no ede ne koto embedefie na ehwehwemu no ene odon ko kire se Mavis ne girlfriend Beppo ene de tu ne trim se ne kunu no wo mu kunu fu a wo metimi edido wo metimi aka bom atena se okunu ene oyere enu nti ebeya police for eni lechi enkoche Mavis Beppo we 27 years no enso enka ho na police for edi Patrick Asari echi eko ekura wo moto so pame honom no ego Mavis no ensem ono so ekache police for no se wono pa de se ensem ani kunu di dato anase ne boyfriend edi ato no so no woni mo hwe esan se wo ni se obi a waware de nka onukunu enodo no onukunu no wo ema miensa nka ono no do no na wonim de Patrick Asari no edi aye no anase wo de da fa baby so de no eduro na aye no wonim eno nti wono kra no sesi amna police for ensa kan ni so atete no nti ogidi pa se ejuju na Patrick Asari edi aye na ama no elfa adwen se wo betimi ekunukunu efi ama matena bom na ensembe na beto dana kana forecast emma ebitumo osumampa ebitumo osum
ebe ne sen ena wetimi awari obema ane na tena awo emma miensa na wutimi ni bema fofo ekotena se esusu hu se because monya odofofo e obebi na say because we hu obema fofo a o chewade fofo a hu bi deti do awari no wo emma miensa no wonya kokodo atena se a plan se wo pese mu yi ni mfi o mu nkunu emfi o asa frɛ contract killer say wo mun dis adwuma no emergency e ba ne sen ena wo ba oye oba ware for titan kola wotimi dwin sa adwempone ema ne nkola no e papa sa adwin we die utimi say eye Mavis bepo no Ghana for esusu say the timo den o batan a tese ne yemyonyo pa tese onwe ne ma ho krampo eho se ne ma besu won papa bewu ama amodi arewo no wandwe ho mpo eno ne obema foforo esusu so meyi no efio ebi so ka se tese a bi aga na edu ni die nipa bonefo sam de aye common aye normal ewo yentem wobi edi ni yonko bone a wonje ye kire wasem se obenya na hoto so obenya na nije no eno ane adwe ewo ne tim won dwen class e do how we be chire ala say e betima kowie a police for crack kachama enhwemu aba we chire dabi wo bi adwen de be ma no ho atono do betima nya from de aye de ope anu nti no mususu say eye patoka sare ene eye Mavis people no wo mu e plan ye say wo meku Mavis no ekunu efi o so no betimi akabom e wo mu do edie emu ebi so ka say Mavis so wo hwe ne bra wo bo a wo be pe asem pa wo be pa asem ma no ho about 27 years awo miensa etimi wari obema wedi 52 years ebiem so ko twempna nka fado o so akaka ne hu say maybe ya wukunu po na 135 wana say wukunu na onso ontimi wo so wiye ena ama wo edi weni eche baby no wasa ko fa wo bia wedi 50 years nti oba no Mavis people no ye hwehwenim oyoba wudifo eno nti ebe ya police for enche no na wo mo charge no mo nje na asema wo ka say ejuju bi ne dan ne kwa entum kra na ensemwe no Ghana for onim say ensem bi say betodwa omo bo police for abaso pa se wo mtimi enya kokodo edi nsem ne echi etimi koche Patrick Asare ni ebiem to Mavis people na ebiem so wo so ma che wo madwen afa oba no ene wo bema na wo mususu se mkukun obi no esuban ehom yenhwe comment bi a abetodwa ewa ha we efi Aurelia wono so ede wo never say God works in mysterious ways. How do you take life that you could not even create? How do you conspire to kill a man you loved and had children with? How can human beings be so wicked? God is always the answer. Maybe the children are even not for the husband but the lover. Check it out. Or also Edna Jane chair about you so no cry there. Send a abayo etimo den esifano was soon cry and ye on whoosh womb. Aden a bra Jane and intercessor. What bear ma wouldn't not so no yere. Asane na wo ema miensa eba ne sen ena wotimi tena sibiem enye obema foforo eka kire won say yesi ade o ma ne papa no wo hia ne wo abrabo biem enu tutumi edi na wu say we kra no thinking to attempted to kill no crampo no killing eno killing crampo ewo asem ni ne emu because see we about 10% ka opese won kunu kwa de wetimi ekunu kra bi because utim ayeden ewo honum na ebiem no yenye ntwemu pa yendo ensem no suka ahwe kra ekola no kra three children no one ne kunu no awo no motibom no enye ne kunu empo but utimi fa ne kunu chi etimi plan so opese won kunu kwa de ekola no yenye hu di ene ehwehwe hu mogemu say ampa say wo mu ye ne kunu David Gato no eba ana wesu efi switi nunu ono so ede say Mr. David Gato, God loves you. Sing praises to his name for delivering you. Well done, Meshia Police. We so abo Meshia Police for abaso pa say wo muti bi bon ho modern hwehwemu e won nsem we emu esa koche abrante ene ne girlfriend a wo mususo mu kun Mr. David Gato na biem so no wo ka che Mr. David Gato no say Nyankopon edo no Nyankopon edi no ho afofie enu nti won to nwom ayeye enwom na biem so no won hye Nyankopon se wachi no efi na tamfo ensem Zara Sotia wati aba ewa ha o see 27-year-old lady involved in old men affairs mabi ensuro hwe nyame na echia wokano we so ede na ode abeto won say 27 abayo we 27 years pe wetimi aware 52 ni wasa akotwemp na yehu se mpna twe no maybe you say ana esikenti ana se bibi nti na aware 52 ni na wasa akotwemp na 50 years ni na no twemp na obayo we
ope empenifo ensempa ope old men affairs paranon enti ne hu pant nyame ankasa na echia ne kanon we so efi glorious or say this world is coming to something an end indeed. Something is happening in the world. Or also achena do so ndo hu ni say we are see baby ye na anisa because the same is in there ye ensem epa na ebanu. Sylvester Amaso Edia they say women are poisonous. Women can kill. A woman can love you and with the same intensity of love can hate you. So beware of women. Wait there, one a mema say, mu ye e wo ma ho pa no ba wo hoi. Obetimi abdo, odo mo do betimi no hunia abdo. Na so ka so wo town pa so a saa awode ne hunia no timi ededo wo no saa eno abi e no saa de betan nto ma de omo hu te be ya emema enhwe mu ye e wo emba ehom. We so efi asita or say oyiwa wicked woman, carry your own wahala and move on. It's good the police has you. Very soon you will learn sense. Your children will be left for your husband and you will realize what you have done. We so dear and whatever to say police before one more bomb modern pan, one more bomb modern so much aso ni papa do from anyway. Na se see ade they will buy what therapist you want no work I can nature will be dream say ade o ye no eye suban bone pa e no da na di. Na e bibi wa ha so etiefo. Oba yete sika aware o. Ya hye wonyam. Wo na wo pe e na wo 52 ni abrante se wo be ware no. Wo na atena se awo ma miensa. Eba ne sen e na wotimi fa na chi. Na okay sinto e wo nipa ho nipa ye mre nipa etimi fom abibia wo de wa fom wakofa empena e wo abawe echi nti wakofa empena e wo abawe echi na wukunu po ehu ye wukunu po enka ho asem onye hwe kra enfa wukunu po na enka egufo bi mba ne so kra po se wo bedi ubone na wo a wadi bone no asase no wadi bone afa wukunu echi no wasa ne obema foforo esusu bone ama wukunu na wonye obone ye no we bia da yesu emema e atofo emema nka no kre wo ba so nya obema won de wode ye no won de wo ba ebufuo etimi de ko oba wa sini adwin pi so obebo timode won be bia na timode etimi ko wa worry na we jarukunu na fa na chi ene obema foforote na osa ne obema no ensusu so obeku wo obema na wa worry no ebi oto a ewiase we so de nsema ye ebobo band ebi mo hu ebu so for we de mi jai de mamo muso de mpa ena mo dwen efa eye ensemi wo buy asesi a wo da police for akache o ya che no ono ne boyfriend Patrick Asare a wo plan ye esanya kokudro ese wo free contract killer se wo mu disadwuma we emom enkoku ni kunu aware no ne te ewo nkola miensa de woka bia photodra ewo to GH ye comment section na ebiem so no emon re fi se obi share eye video we e de madofo adafofo wo bibia wo ben bia no so ehu de econom se ubenya update ewo story so age wa subscribe ye stories de endorse de bia da de ekoso Ghana ha bia no ye de to dwa sen wa wo hwe so obetimi enya bi wom eno nti se ubenya bia age wo subscribe na wo subscribe so a ubemia bell no so aka wo se na bia ebe load video no ubetimi enya notification ewo phone eso midi edina na ama owusu a aha enemre eba me kwan ama midi dwumedie no esi chene so nyame adoma yebesa ehwebim makramo fitani asese ni din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe